Pozdrav! U današnjem videu sam napravio jedan mali eksperiment i složio sam portfolio, znači složio sam kao neki imaginarni portfolio kako bi ja to da sam prije godinu dana slagao, kako bi ja složio, kako bi uložio $10,000 i kako bi to izgledalo danas nakon točno godinu dana. Složio sam dvije varijante, jedna je konzervativna sa tokenima koji su, ajmo reći, neki blue chipovi, a jedna je onako diđen, znači totalno riskantna, high risk, high reward varijanta. Pa idemo vidjeti tu prvu varijantu. Evo, ja sam si zamislio, ja bi to prošle godine vjerojatno da sam išao raditi, vjerojatno bi radio nešto slično ovome i rekao bi da bi uložio ukupno tu $10,000, a rasporedio sam to na 20 tokena ukupno, s time da bi najviše alokacije stavio na ove blue chipove, a to bi bili Bitcoin, Ethereum, Solana, Hyperliquid i tako dalje, i sad sam ja njih stavio tu u neke kategorije, pa bi recimo od svih tih 10,000, 1.700 bi stavio ili 17% portfolija stavio bi u Bitcoin, isto tako u Ethereum bi stavio 1.400, odnosno 14%, tu piše kolika bi bila to količina tokena i koja je cijena na dan prije godinu dana, znači 26.5.2025, tu su cijene. Stavio bi naravno Solana, ona isto spada u taj blue chip, ona isto je L1. Hyperliquid, on spada u revenue DeFi, znači on ima revenue, on ima neki promet, ostvaruje neku zaradu i nešto se tu vrti, tako da on spada u jednu posebnu kategoriju. U njega bi stavio nešto manje, ali eto, ipak je nešto, čini mi se, riskantniji i nije već dugo na tržištu nego ova tu 3. Onda imamo BNB koji jako dobro radi, on isto ima revenue, on zarađuje. Onda isto tako SUI, on spada već malo rizičnije, ali evo, recimo da je nekakav L1 stabilniji i tako dalje. Chainlink, to je infrastruktura Oracle, to bi trebalo biti u redu. Onda ove neke standardne, recimo Cardano, Tron, Hedera, to je institucionalni za koji isto vjerujem da će nekad nešto odraditi, ali evo, idemo probat. Onda sam tu stavio TAO, znači Bitenzor, oni rade ozbiljne stvari u AI prostoru, Avalanche je L1 koji isto ima neku aktivnost gore, onda imamo Aave koji ostvaruje isto tako revenue, Uniswap ostvaruje revenue, NIR, on je jako dobro se pozicionira za AI i u zadnje vrijeme radi neke dobre stvari, imam i video o tome. Privacy je prošle godine počeo biti dobra tema, tu je Monero se pokazao kao dobro ulaganje, odnosno potencijalno dobro ulaganje. Onda imamo tu iz AI-a ovaj Render koji isto radi neku infrastrukturu za AI. Onda za RWA, znači za Real World Assets, tu je cijeli blockchain, ovaj Ondo Finance koji se posvetio tome, i na kraju opet Privacy imamo Zcash. To bi bio ovaj konzervativni dio portfolija. A napravio sam i diđen varijantu u kojoj bi isto, recimo da sam stavio $10,000 prošle godine na dan 26.5.2025. Isto bi stavio blue chipove, ali sa puno manjim udjelom, znači Bitcoin bi bio samo 9%, naspram onih tamo 17%, pa onda isto tako Solana, Hyperliquid, tu bi bio onda Bitenzor. Zašto je Tangem jedan od najpopularnijih hardverskih kripto novčanika? Pa zato što je jednostavan, nema zapisivanja seed riječi, postavi se za 3 minute. Kartica je veličina bankovne kartice, prisloniš na mobitel i gotovo. Podržava preko 16.000 kriptovaluta, 2 miliona prodanih komada, 0 hakiranja. U opisu vam je link za 10% popusta. Tu bi mi bio on, recimo u ovom tu bi mi bio pri vrhu. Onda imamo Virtuals protokol, oni rade već dugo nešto za AI, to je cijeli jedan ekosustav. Onda ovaj poznati AI agent A16Z koji je već dosta dobro odradio u prijašnjim vremenima, ali evo, mislim da bi mi se činilo prošle godine da bi to bilo i dalje perspektivno u nekoj mjeri, evo barem 5%. SUI, naravno Render, to smo već sve rekli. Fartcoin, tu sam stavio i ove neke Solana mimove. Fartcoin je jako dobro odradio i ono ima super market cap, njega bi isto stavio, evo recimo za $500, 5%. Isto tako ovaj Wi-Fi, Solana blue chip, ali ona starija generacija, nije tek sad izašao, nego je već na tržištu neko vrijeme. Pepe je tu tata svih tih meme-coinova, on je na EVM-u. Onda ovaj Fetch AI, to je kao neki isto iz područja AI-a, ali isto se najavljuje da će biti svašta gore, pa evo, stavio bi i njega zato što se o njemu dosta pričalo prošle godine. Popcat je isto klasični i Bonk, to su Solana mimovi. Onda imamo ovaj AI meme, oni su bili isto popularni prošle godine, to je negdje izašlo i
nismo znali hoće li oni odraditi, neće odraditi, šta će s njima biti. Pudgy Penguins, znači to je od NFT-ova njihov jedan token, od ove poznate Pudgy Penguins NFT kolekcije, doći kao jedan od OG-eva u meme prostoru. Onda ponovo imamo ovaj Ondo za RVA, onda ovaj Peanut, to je isto neki microcap meme koji može odraditi, ne mora. I isto tako ovaj story, on spada u nekakvu AI, ali opet i tokenizacija i radi sa nekim autorskim pravima i ona čini se potencijalan, tako da sam tu složio takav jedan portfelj, pa ćemo vidjeti šta bi bilo nakon godinu dana. Evo tu na ovim grafikama možemo vidjeti kako to izgleda u nekakvom pie chartu od ukupno 10.000. To bi bili blue chipovi 31%, onda ovi DeFi koji rade revenue 22%, L1 nekakvi, to su Solana, Sui, ADA i AVAX 21%, institucionalni, XRP, HBAR 8%, AI 7%, infrastruktura 5%, privacy 4% i real world assets 2%. Možda sam trebao pojačati malo real world assets jer se dosta o tome pričalo prošle godine, ali ne znam, nisam baš naišao na neke, odnosno ne čini mi se da bi tad naišao na neke bolje od ovog što sam izabrao. Što se tiče Dijon varijante, ovdje je raspored malo drugačiji i boje su drugačije, znači da 20% bi stavio u mimove, to je možda i dosta, to je onako prilično, 20% bi stavio u AI infrastrukturu, 16% u AI agente, manji postotak 13% na L1 blue chipove, 12% na EVM mimove, znači ove na Ethereumu na primjer, 9% na Bitcoin, DeFi 7% i real world assets 3%. Šta bi se dogodilo nakon godinu dana? Evo, ovdje imamo tablicu za konzervativni ovaj portfolio, znači return of investment. Ovaj tu stupac je ROI i tu možemo vidjeti da bi jedino Hyperliquid ostvario bi rast od 57%, Tron od 36% i Zcash od 1001, što je ogroman porast, a ovi svi drugi bi bili u minusu. Evo, Bitcoin bi bio sastoji nešto na 77, 29% minusu, Ethereum 17%, Solana 51% i tako dalje. BNB se tu nekako drži, ajde, on je na minus 1%, to je više manje isto, ali ovi svi drugi značajne padove, dok je evo NIR je isto tu negdje oko nule, Monero je isto se prilično dobro drži, ovi svi drugi su strašno pali. Dakle, na uloženih $10,000 u konzervativnoj varijanti prije godinu dana ja bi danas imao $9,500, odnosno 4,5% manje. U ovoj konzervativnoj varijanti s time da je Zcash tu odradio ogroman posao, znači da nije njega bilo bi puno manje, možda bi tu bilo jedno $7,000, tako da Zcash je tu odradio ogromno, ali evo, tako se dogodilo, ja vjerujem da bi negdje i prošle godine ga stavio u takav jedan portfolio. A sponsor današnjeg videa je OKX. Ako već trgujete kriptom, znate koliko je danas važno imati mjenjačnicu koja nije samo jednostavna za korištenje, nego i sigurna, regulirana te transparentna. OKX je jedna od najvećih svjetskih kriptoburzi, ali i jedna od malobrojnih koja je osigurala EU MiCA licencu, što znači više transparentnosti, viši standard sigurnosti i ozbiljniji pristup cijeloj industriji. Što se samih mogućnosti tiče, OKX nudi praktički sve što kripto korisniku treba na jednom mjestu. Spot trading, futuresi, staking, copy trading, trading botovi, DEX pristup, launchpad projekti i hrpa naprednih alata za aktivne tradere. Ako tražite mjenjačnicu koja kombinira sigurnost, regulaciju, transparentnost i napredne mogućnosti trgovanja, onda je OKX trenutno jedna od najboljih opcija na tržištu. Pa stoga, zašto ne isprobati OKX, pogotovo s obzirom i na cijeli niz bonusa koje nude korisnicima. Samo u bonusima dobrodošlice možete dobiti i do 100 eura. Pa ako vam se sve ovo čini zanimljivim, link za registraciju nalazi se u opisu videa. Ajmo vidjeti šta je sa Dijon varijantom. Ovdje je return of investment, znači povrat. Isto tako Hyperliquid, tamo smo već vidjeli, 57% u plusu i sve drugo u minusu. I to u debeli minusima, evo tu je Bitcoin 29%, to smo već vidjeli, ali AI16Z 99% u minusu, 70, 80, stvarno totalna devastacija, ništa nije dobro napravilo, evo svi ovi mimovi su umrli. Dobro, sad to znamo već, sad nam je to već poznato, tada bi još bio sklon možda i uložiti u neki, ali evo, jedino bi Hyperliquid odradio nešto. Tako da ovdje bi imao konačno od 10.000 uloženih 4.465, odnosno 55% gubitka. Znači,
jako loše. To i vidimo i sami na tržištu kako se događa, ali evo, htio sam napraviti ovaj eksperiment da vidimo kako bi to izgledalo. Imamo još ovdje i heatmap, znači da vidimo kako to izgleda u bojicama ili nekakvoj ilustraciji. Znači u konzervativnoj varijanti nam je Zcash odradio turbo dobro, čudo. Evo, $2400 bi bilo sad u njemu, onda je Hype tu i Tron. Tron je isto odradio, NIR i BNB se drže skoro na nuli, to je super. Čak Monero isto nije loš, 7,5% samo, ali ovi drugi su svi jako loši. I da vidimo heatmap za Degen, kao što smo rekli, jedino je Hype tu odradio kako treba i ovi svi drugi totalna devastacija pa do 99,8%. Ukupno Degen 55% u minusu i konzervativni 4,5% u minusu. Evo, to bi bio neki eksperiment kako sam si ja zamislio da bi prošle godine stavio i napravio sam malo pregled da vidimo kako bi to izgledalo. Možda mogu za godinu dana ponoviti pa vidjeti šta bi stavio i kako će to dalje izgledati. Nadam se da će se tržište oporaviti. U svakom slučaju, ako vam je ovo bilo zanimljivo, lajkajte, šerajte i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!